ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa kane itariki 31 z'ukwezi kwa 11 muri 2024. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Mu Rwanda, Divine Muheto yigeze gutwara ikamba rya Miss Rwanda canke Nyampinga, yahanishijwe umunyororo w'amezi 20 kubera ivyaha birimo gutwara imodoka adafise uruhusa. Ubucamanza bw'Ubufaransa bwo bwaraye buhaye igihano c'umunyororo w'imyaka 27 umunyarwanda Eugene Rwamuco kubera uruhara rwiwe muri jenoside yabaye muri ico gihugu mu gihumbi kimwe n'amajana 1994. Naho muri Kenya, sentare yafashe ingingo kwicegera c'umukuru w'igihugu Kithure Kindiki ashobora kurahira mu mabanga yiwe mu gihe uwo asubiriye Rigathi Gachagua akomeza kuburana. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Nongeye kubaha ikaze duhera ikiganiro cacu muri Espagne, aho abakozi bajejwe gutabara vyihuta bariko bararondera abo barahitanywe n'imyuzuri iherutse yatwaye ubuzima bw'abarenga 100. Abakozi bashinzwe gutabara ibiza bagera ku 1200 barungitswe mu karere ka Valencia no mu tundi turere twahuye n'ico kibazo. Mu turere tumwe ntawe ushobora kuhashika mu gihe bariko baragerageza gukuma ibihomoka vy'inyubakwa n'imodokari vyazibiye amabarabara. Bamwe batishavu ku bategetsi b'akarere ka Valencia ko batari biteguye bikwiye. Babagiriza yuko batanze imburi ku munsi wa kabiri ku mugoroba mu gihe iyo myuzuri yari imaze gukwiragira ahatari hake. Itohoza ryakozwe na BBC ryabonye ibimenyetso vyerekana yuko drone z'Uburusiya zatumberejwe n'ibigirankana ku banyagihugu basanzwe bo mu karere ka Kherson. Abayobozi b'igisirikare muri uwo muji bamenyesha yuko ubutegetsi bwa Moscow bwateze za mine mu mayira y'abagenda n'amaguru canke amabarabara y'imodokari zisanzwe ndetse na za bus. BBC yarasuzumye ibimenyetso vy'ayo makuru y'ibitero vya za drone ku banyagihugu basanzwe muri video zashizwe ku mbuga hwaniro. Kuva mu kwezi kw'indwi, abategetsi ba Kherson bavuga yuko drone z'Uburusiya zimaze gukomeretsa abantu barenga 400. Uburusiya burahakana gutumbereza ku basivile ibitero vyabwo ibishobora gufatwa nk'icaha co mu ntambara. Buramatari wa Kherson yavuze yuko umuntu umwe amaze kuhasiga ubuzima, abandi 6 barakomereka mu kiringo c'umunsi umwe gusa bazize ibitero by'Uburusiya ku nyubakwa y'amagorofa. Igihugu ca Sudan, amashirahamwe y'abaharanira uburenganzira bw'abandi muri ico gihugu bavuga yuko abagore batari bake bamaze kwiyahura biturutse ku kuba barafashwe ku nguvu n'abagwanyi b'umugwi witwara gisirikare. Rimwe muri ayo mashirahamwe ryabwiye BBC yuko hari n'abandi bariko bashaka kwiyahura batinya ko bohava nabo bafatwa ku nguvu. Ishirahamwe mpuzamakungu ryagiriza umugwi RSF yuko ari wo wako amahano muri leta ya Jezira iri hagati na hagati mu gihugu mu ndwi iheze, arimwo ubwicanyi bw'ikivunga no gufata abantu ku nguvu. ONU ivuga yuko urugero rw'ihohotera rishingiye ku gitsina muri ico gihugu ca Sudan rwarenze ihaniro. Uwo mugwi ariko urahakana ivyo wagirizwa. ONU iragabisha yuko abanyagihugu ba Sudan bashobora guhura n'akaga katari bwaboneke hamwe hatoboneka agahengwe hagati y'ingabo za leta na RSF. Tuje mu karere mu Rwanda, ubushikiriza amanza bwaho bwasavye ko Nyampinga w'u Rwanda Divine Muheto ahanishwa igifungo c'amezi 20 kubera ivyaha birimwo gutwara imodoka yanyoye ndetse yanyoye ibiboreza. Divine Muheto yaburanye yemera yuko yanyoye ibiboreza agatwara imodokari, ariko arahakana icaha co guhunga amaze gukora impanuka.
Muheto yavuze yuko igihe yaramaze gukora impanuka yavuye mu modokari agahungira nko ku metero zigera kwijana kubera abantu bari babaye benshi bakamuzenguruka. Gusa igihe igipolisi cari kimaze kuhagera, Muheto avuga yuko yagarutse akigaragaza kandi bidasabye yuko hakoreshwa izindi nguvu zo kumurondera. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa ari Kigali. Mukuba gato ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kari kakubise kuzuye, Nyampinga Divine Muheto yaragaragiwe n'abanyamategeko bamwunganira batatu. Yarezwe gutwara imodoka yanyoye ibisindisha, gutwara imodoka adafite uruhushya rubimwemerera, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo ndetse no guhunga amaze gukora icyaha. Ubushinjacyaha bwavuze ko ku itariki ya 20 z'uku kwezi Muheto yagonze ipoto y'amashanyarazi ndetse n'umukindo. Nyuma uyu mukobwa w'imyaka 21 ngo yahise ahunga, cyakora imodoka yaratwaye ayisigaho. Ubushinjacyaha bwavuze ko nyuma Muheto yaje kugaruka aje gushaka telefone yari yasize mu modoka, ngo ni nabwo yahise atabwa muri yombi. Nyuma yo gupimwa ngo bigaragara ko yanyoye ibisindisha ku rwego rwo hejuru. Ku bushinjacyaha kuba Muheto yaravuye ahabereye impanuka imaze kuba kandi atamenyesheje inzego z'umutekano ngo yaragamije gusibanganya ibimenyetso. Yiregura, Muheto yemeye ko yatwaye imodoka yanyoye ibisindisha, ko atarafite uruhushya rwa burundu rwo gutwara imodoka, kandi akanemera kugonga ipoto n'umukindo nubwo avuga ko atabyangije cyane. Avuga ko yagize ubwoba kubera abantu benshi bari bamushungereye, agatinya ko bamugirira nabi, cyakora ngo ntiyarenze muri metero 100. Ibi kandi binashimangirwa n'umwe mu banyamategeko be, Atanazi Rutabingwa, uvuga ko Muheto yigaruye ubwo abapolisi bari bamaze kuhagera. Nyuma y'iburanisha ritafashe umwanya munini, ubushinjacyaha bwanzuye ko busaba ko Muheto yahamwa n'ibyaha yarezwe ndetse agahanishwa igifungo cy'amezi 20, naho ibyo yangije bikaregerwa ukwabyo bitewe n'ubifitemo inyungu. Avuga ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha, Muheto yasabye kurekurwa agategekwa kwishyura amande. Yabwiye umucamanza ko yabonye isomo rikomeye mu minsi 11 amaze afunze, asaba imbabazi avuga ko atakongera gukora icyaha nk'iki. Abamwunganira nabo bavuze ko batumva impamvu Muheto yasabirwa igifungo kirekire mu gihe ubusanzwe abafashwe banyoye ibisindisha batwaye bahanishwa iminsi 5 y'igifungo n'ihazabu gusa. Bavuga ko Muheto akiri muto kandi ko afite byinshi yakora byahagarara mu gihe yabafunzwe. Ibi ni nko kuba yari umunyeshuri muri kaminuza ndetse akaba yanashyiraga mu bikorwa umugambi wo kurwanya igwingira mu bana nka Nyampinga w'u Rwanda. Umucamanza yavuze ko azatangaza umwanzuro w'urukiko ku itariki ya 6 z'ukwezi gutaha. BBC Gahuzamiryango tugeze ku isaha 1 uri minota 22 mu karere k'ibiyaga binini. Mu kanya turaja i Burundi hariko habera inama ya Komesa. Tubanze ariko dukubitire ku mugabane wa Buraya. Imyaka 27 nako y'umunyororo nico gihano caraye gihawe Eugene Rwamuco, umunyarwanda w'imyaka 65 yahoze ari muganga ku bitaro vya kaminuza y'u Rwanda i Butare, ahahora hitwa Butare. Ico gihano akaba yagihawe na sentare mpanavyaha y'i Paris inyuma y'ukwagirwa n'ibyaha vya jenoside yabaye mu 1994 mu Rwanda. N'ibyaha bihungabanya agateka kazina muntu mu rubanza rwari rumaze iminsi ruburanishwa i Paris mu Faransa. Alain Majesté Barenga yari mu cumba ca sentare nijoro ahasomewe urwo rubanza, adutegurira inkuru ikurikira. Hafi y'isaha 2:45 z'ijoro niho umukuru wa sentare Jean-Marc Lavergne ari kumwe n'ibisonga vyiwe n'inyamugayo zamufashe guca urwo rubanza binjira mu cumba cabera mu urwo rubanza. Umukuru wa sentare yavuze ko Rwamuco w'imyaka 65 yahoze ari umuganga ku bitaro vya kaminuza y'u Rwanda yahamijwe ivyaha birimwo kwifadikanya n'abakoze jenoside, kubigwango rwankisha abatutsi, gufatanya mu vyaha byibasiye iteka rya muntu no mu gufatanya gukora ivyo vyaha vya jenoside. Yamara sentare yamuhanaguye ko icaha cyo gukora jenoside n'ibyaha byibasira iteka rya muntu. Muri rubanza rwamaze iminsi 30 ruburanishwa, mbere yuko rusozerwa muganga Eugene Rwamuco yarahawe umwanya aho yavuze ko ivyo yagizwa byose ari binyoma, ko ata muntu yice naye abarokotse jenoside bazanye mu bitaro bakomeretse atawe yigeze yica.
umushizamanza mukuru wa Republika yari yasabiye imyaka 30 Eugene Rwamuco naho ababuranira imiryango yabuze n'abacikacumu bo bari bamusabiye umunyoro wo guherayo. Inyuma yo rubanza Eugene Rwamuco yarahindukiye araba abayoboke biwe bari baje benshi kumushigikira, azamuka ukuboko kw'iburyo yerekana igipfunsi, ikimenyetso c'intsinzi. Inyuma yo rubanza Maître Philippe Meilake asanzwe yunganira Eugene Rwamuco yavuze ko urubanza umukiriya wiwe aciriwe ruteye isoni. Yagize ati condamné pour le crime d'entente. Il a été yagiriwe no kuja inama yo gukora icaha ca genocide, yagizwe umwere ku vyaha vya genocide n'ivyaha bikorewe zina muntu nk'uwabikoze ubwiwe, yagiriwe no gukorana n'abakoze genocide n'ivyaha bikorewe zina muntu. Ibibazo vyari vyahawe isentare mpanavyaha kugira yishure mu guca runo rubanza vyari urusobekerane cane. Turindiriye kubona inyandiko y'urwaciwe, ariko no kuyihweza naco kizoba ari igikorwa kitoroshe. Uko biri kose n'urubanza muganga Rwamuco ubwiwe atemera, tugiye kunguruza, kandi ico twifuza ubwa mbere na mbere nuko urubanza rw'iyungururizo rwoburanywa neza gusumba uruduhejeje. Urubanza mvuga kandi aho ndapima amajambo nkoresha ko rutabaye urubanza rw'amateka nk'uko vyari vyitezwe, d'un procès historique qu'il devait être. nawe Maître Richard Gisagara aburanira abarokotse genocide yavuze ko ari urubanza rw'amateka ruhanaguye amarira abarokotse genocide n'ababuze abayo mu nico gihe. Ku bantu mpagarariye abo twabashije kuva ntabwo turabasha kuvugana bose, ariko twabashije kuvugana bishimiye imikirize no rubanza, kuko bo icyambere na mbere bifuzaga nuko bamuhamye icyaha cya genocide, bikaba bigaragazwe ko ari ukwemera ko nk'abari abavictime ba genocide. Nicyo cy'ingenzi. Eugene Rwamuco yahawe iminsi 10 yo kunguruza urubanza. Igipolisi caciye kimushorera kimushize ko amapingu kimutwaye mu gasho. Umuryango w'isoko rusange rihuza ibihugu byo muri Afrika yo hagati niyo mu manuko komeza usaba imigwi ishamiranye mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo gusubiza inkota mu bwubati vuba bwango no gushira imbere ibiganiro. Uwo muryango uhejeje kubishikiriza mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango ihejeje kubera i Burundi. Muri iyi nama hafashwe n'izindi ngingo zitandukanye, harimo izijanye no guteza imbere uburimyi, igisata c'ubutare, inyubako n'ubukerarugendo. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru Gildas Yihundimpunde. Gildas, wotubwira muri make ibintu nyamukuru vyavugiwe muri iyi nama? Ego Florentine, no kubwira yuko mu ntango mu majambo yavuzwe Perezida wa Kongo Tshisekedi Felix yavuze cyane yuko komesa kugira itera imbere ikeneye umutekano n'amahoro. Arashimika cyane ko intambara iri mu buseruko batewe n'u Rwanda aragwagiriza cyane. Hama mu nyuma abakuru b'ibihugu bagiye hamwe bariko bariga ibibazo biri mu karere, bahereye kuri iki ca Kongo nyene baravuga yuko kibateye umutima uhagaze. Baca basaba imigwi yose camiranye yuko yohagarika intambara vuba bwango maze igashira imbere inzira y'ibiganiro. Ariko kandi banavuze cyane ku vyerekeye umutekano muke urangwa muri Ethiopia naho nyene babonye ko bidakunda yuko batera imbere bakiri mu makimirane, bakaba basavye ko naho nyene imigwi ishamiranye hamwe na leta bogira ibiganiro vyihuta kugira ngo baje mu nzira y'amajambere atantambara ivugwa. Ego banagarutse kandi akanya kariko karaturega. Gildas, wotubwira ni inde agiye kuramutsa uwo muryango, bamuhaye izihe nshingano azokomerezako? Ego bateka yuko kuva uno munsi Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste ari wagiye kurongora umuryango wa komesa. Bakamusaba ko yoshimikira cyane kuri ibibazo by'umutekano uhanze akarere hamwe no guteza imbere ibijanye n'inyubako, amabarabara, hamwe ivy'uburimyi, ivy'ubukerarugendo n'ibijanye n'ubutare. Urakoze Gildas Yihundimpundu. Reka ubu naho dukomereze mu runana. Mugisha yemeje gukemura ikibazo cy'imyanda yo kwishuri yangiza ibidukikije. Nadine arasabwa kwita ku buzima bwe nk'umugore utwite. N'urunana. None se niba atari ibanga bari bazindukiye he Nadine? Yewe naho ni ukuri mujyana ntaho pe. Haguze umwanya maze ngutegereje. Ubundi se ko nawe uhisha uwahishaho ndaguhishira iki rwose mujyana. Ninagiye gushaka ubwiherero. Nawe urabibona wanije iki kizu kituzuye. Yatarawucukura
kwituma ku gasozi nabyo nkanabyamaganye none kugira ngo mbone uwo ntiza rero ni ukora urugendo. ubuzima urimo ntibukoroye wa mubyeyi we ariko ni ukwihangana ko niyakiriye se ubundi. rero nari nzanywe no kukwibutsa kujya ku kigo nderabuzima ku gipimo. hariya n'uyu munsi mujyana? n'uyu munsi Nadi. ko nawe bishobore mujyana. hari umuntu wari wanyemereye kunyatira akarima ko guhingamo imboga kandi rwose sinakwica iyo gahunda. ukumva wasiba kujya ku gipimo rero? ni ukuri namaze kubona ko mfite ukuboko kweza imboga ni ukuri mujyana. nabiboneye kwa Patrick umujyaneza yari yanyemereye kunyatira uwo murima ambwira ko nza kujya uyu munsi akawunyerera. uragiye uvuye kwisuzumisha nk'umugore utwite Nadi. urabizi neza ko ari ngombwa kubahiriza gahunda wahawe na muganga yo kugaruka kwisuzumisha. nzajyayo ikindi gihe ni ukuri. uwo muntu umubuze kongera kumubona byangora kandi mfite gahunda yo guhingamo imboga z'ubwoko bwose nkazitaho nkazabona izo kurya n'izo kugurisha ngahaha ibindi biribwa. ibyo ni byiza ariko kubahiriza gahunda wahawe na muganga yo kugaruka kwisuzumisha nk'umugore utwite ni ngombwa cyane. erega ndabyumva. ntiwavuga ko ubizi kandi ushaka kubisimbuza indi gahunda Nadi. nta gahunda iyo ari yo yose igomba gusimbura kwita ku buzima bwawe n'ubw'umwana utwite. none se n'ubundi ntabona ibyo njya bizagenda gute? uwo muntu utakwihangana umubwiye ko ubanje ku gipimo n'uwahe ariko Nadi. ugomba kubahiriza gahunda wahawe kandi ukayubahiriza inshuro 8 zagenwe kugira ngo abaganga bakurikirane ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite bakugira inama bitewe n'uko ubuzima bwawe buhagaze. ku mujyanama nawe urakanira cyane ugakabye. ku birebana n'ubuzima bw'umwana n'umugore utwite urabizi ndakanira nk'uko ubivuze Nadi. reka ujye ushyiramo n'imiyaga umuntu asibye rimwe ntacyo byaba. itegura ujye ku kigo nderabuzima bagusuzuma umenye uko ubuzima bw'umwana uri mu nda bumeze barebe ko ufite amaraso ahagije kuko iyo umugore utwite adafite ahagije bituma umwana adakura neza mu nda banagukingire. urabyumva neza Nadi? ndakumva. utangiye kuvuga ngo nshyiremo imiyaga rero umwana ntabwo yakura neza. usigaye ntukira mu matama Nyiramari. mama we watutswe n'iminsi singiye wagutute Steph. uravuze ngo njye natutswe n'iminsi Nyiramari? yaratutse rwose. wari njye nawe uwo yatutse ninde? yewe ninde usigaye afite umutima w'umukara w'ubugome nk'ubwa Sekibi uhengera mpari umwana ukamwitaho ukamugaburira hamwe n'abandi bana nagenda ukamwambura ibiryo ukabiha ingurube. njyewe Nyiramariza? wowe nyine. ariko narumiwe koko. ureba ugasanga ndemeza ari uruhinja rero ntazi kuvuga. urabizi Steph ntuzakomeza kubyara abana mu gasozi ngo unzanire ndere. narabikubwiye Kagabo namwakiriye kuko Domina yari yaritahiye. nturumva yaburaye yabwiriwe cyangwa se yabuze ikaye. abana bafite ba nyina ujye ubabarekera. umwana njyewe ndi se kandi ari kwa se agomba kubona ibyo abandi bana babona. nukomeza kundakaza kandi uzambona. urahigima nizere ko utazongera kunyicishiriza umwana inzara. wamujyanye ariko ubundi uvuze ngo iki Nyiramari? ndavuze ntihumura ntibyongera mugabo mwiza. umwana ararya hage asagurira ingurube. kubera kuzenduka unsakurisha warutumye nibagirwa na metero yanjye. niko ndemeze wa Kimawumawu. Kimawumawu ni igiki? ni icyana cy'intazi babyara mu gasozi bakakizana mu rugo ntikimenye kikavugaguzwa. sinari mbizi. mpereza hano icyo gikombe vuba. iyi mugiye kumpa ikindi gikoma. umva yewe mwa kubera ubugambo bwawe ubwira so. riyangariye nene ndashenje. umva iki wari utaranywa sinkigusubiza. twamve berese soni. wambabaye ko ninjoro nariyemo. funga uwo munwa kandi umva imbere igira yose. ninde wakubwiye ko njyewe ndi umuyaya wa Nadine? nta n'isoni gafite. igira yose. uzi ko nkanze muregaye burya nturagenda. njya hese Rureme? simperuka uyu munsi mufite akazi muri koperative yanyura? turagafite ariko no kubeshya kujyayo byananiye Rureme. kubera iki se kandi? mfite isoni Rureme. isoni? inyariye se? oya ndumva ntafite aho ndi buhere mvuga ngo burya sori naramubeshyeraga ntiyaturogeye inka ngo ahubwo yazize amashashi yariye. ariko uko byamera kose ntugomba gucika muri koperative muregaye. ariko uguze sinema nahakiniye Rureme kugeza ubwo ndagusingirana na sori
ngo turwane kandi mubeshyera byoroshye ariko nk'uko atanazi yabidusabye tugomba kubikora rwose tugasaba imbabazi murebwaye. ubu se hari ubwo bizagarura inyamamare yacu Rureme? ahora nicyo mugore we inyamamare yaragiye ariko ni nyine ntitugomba guturana n'abaturanyi tutumvikana wa mugore we. humura nanjye simbikunda Rureme, sinkunda amakimbirane n'umuntu uwo ari we wese nkaswe umuturanyi. nkuko rero genda ujye muri koperative usabire mugenzi wawe imbabazi imbere y'abandi nk'uko wabyemeye. ubwo nanjye ngomba guhamagara abagabo bagenzi banjye nkabigenza gutyo nkasaba imbabazi atanazi. yewe umwanya umwe ndumva nabikora ubundi nkumva afite ubwoba. byikize ko ntawe uri bwukubite? ntawe nkubita ariko barangaya Rureme. uvuga yuko nta kundi nyine. icya mbere barangayira kutabungabunga ibidukikije ngakoresha amashashi kandi bibujijwe. ahora ni iki? nkanayandarika kugeza ubwo anyicira inka. uri kumva? ndabyumva rwose. icya kabiri rero kudashishoza ngahubuka ngatuka umuntu umutukira ibintu ntafitiye ibimenyetso. ibyo bireke yewe uze ko ugomba guhamagara Bushombe, Sitefano n'abandi bagabo nkabatereka inzoga nkasaba imbabazi atanazi yewe. ubwo rero ugomba no gusengera. utangajwe n'iki se Nadine? ni ukumbwira ngo nta maraso ufite kandi nta n'ikibazo mfite muga. nanjye sinkubwiye ko ntayo ufite kuko utayafite ntiwaba ubasha kugenda. nkubwiye ko udafite ahagije abasha kugutungana n'umwana utwite ngo mwembi mugire ubuzima bwiza. muga nawe umuseke ndarwana pe mbabarira. wibuke ko warwaye malariya utwite kandi iri mu bintu bitwara umugore utwite amaraso. yarakize ariko kandi inama mwangiye ndazubahiriza. ugomba kurushaho kuzubahiriza ukarya indyo yuzuye ukibuka kongeramo kimwe mu bikomoka ku matungo. muganga agase ko n'izo mboga kuzibona ari bahate noneho ibikomoka ku matungo byo nabivana hehe? si ngombwa gushakisha ibihenze Nadine. izo ndagara kandi ugashyiramo nkeya cyangwa igi birahagije. nzagerageza muga, nzagerageza ndebe. ikindi binini bya feri tuguha ni ukwibuka kubinywa neza urumva ukanubahiriza amabwiriza yose tuguha. n'ukuntu ntinya imiti we mana yanjye. niba ushaka ko umwana wawe akura neza mu nda agakurana ubuzima bwiza ntagwingirire mu nda kandi nawe ukagira ubuzima bwiza ugomba kunywa feri kongerera amaraso n'indi myunyungugu umubiri wawe ukeneye. ni uko ubuzima bwiza ndabushaka muga kandi n'ubwo umwana wanjye ndabushaka. nuko rero ugomba kubahiriza inama ugirwa n'abaganga n'abajyanama b'ubuzima. umujyanama w'ubuzima uri hano ugira ngo wamusinzirane utubahirije inama akugiriye. uwo rwose akora akazi ke neza. harya nturi muri gahunda ya shisha kibondo? yewe nyirimo muga nimva ndanyura hariya bayimbe. uribuka ko shisha kibondo ari nk'umuti? umuti? yego buriya nayo yihabwa nk'umuti. niyo mpamvu utagomba kuyisangira n'uwo ari we wese. ntugomba kuyigurisha nk'uko tujya twumva bamwe mu bagore bayihabwa bayigurisha. ntugomba no kuyivanga n'andi mafu. yewe sinangiza amahirwe yo guhabwa ifu y'igikoma yo kwiyitaho ngo ngire ubuzima bwiza nk'umugore utwite ngo nyigurishe muga. ariko urabizi ko hari abayigurisha. ese sitarato kuko urumva utanyihaye muri aya masaha. ndetse ndabeshya mugisha nta mpamvu yo kunywa mukaru kandi uri umutunzi rwose. ubusanzwe ariko ka mukaru ni kangwa nabi. umuntu nkawe ufite inka zikamwa koko ntiwayiteza ndabizi yewe. nyamara nuko ndi mu masengesho nkaba nabahariye rwose. ubundi ka mukaru ni kangwa nabi. very sorry mugisha. burya na Serge pasiteri ari kudusengera. nta kibazo sitarato. kwari ukuganira se. mwari mumpamagaye ariko pasiteri. nari nguhamagaye kugira ngo tugire ibyo tuganiraho ku birebana no kubungabunga ibidukikije. yego kandi koko headmaster atubwiye ko biri mu nshingano zawe. yego nk'umwarimu ujyana abanyeshuri muri labo kwigirayo rero byaragaragaye ko imiti mukoresha mu byo mukoreramo idafite aho imenwa akaba ari ikibazo gikomeye ku bidukikije. icyo kibazo rwose natwe kiratubangamiye cyane. urabizi bibangamira ubuzima bw'ibimera n'ibindi binyabuzima dusanga ku butaka yewe ndetse n'abantu muri rusange. nk'uko nabikubwiye rero icyo kibazo natwe barimu bigisha shimi na biyoloji turagifite. hano mu kigo ntihateguwe uburyo cyangwa se hano twashyira iyo myanda kandi ntitwahagarika kwigisha abana. none ubwo nyine ni uko ari njye hari wowe iki kiganiro ntacyo cyatugeza. ubwo ugiye kuvuga ko abantu b'abagabo babiri turimo gukora ubusa? ntabwo ari gukora ubusa ariko kugira ngo tubone igisubizo cy'iki kibazo dufite ni uko twaganira n'umuyobozi w'ikigo naho rwose njyewe ubwanjye ntacyo nagikoraho.
niba ari ngombwa ko n'umuyobozi w'ikigo abimenya nta kibazo uzaze tumwegere. Mugisha ububike ko umuyobozi wacu rwose muzanye ibintu bisa amafaranga ubwo nyine atabyumva vuba kandi byanze bikunze iki kibazo kizazamo amafaranga ndabizi. Nkubwire icyangwa umwana wo gushaka uko dukumira ikibazo kitaraba. Ibyo ndabyumva. Si ngombwa kuzashaka aho dushyira iriya myanda ari uko hari abo yagizeho ingaruka. Rwose niba yemera ko imiti ikoreshwa muri laboratwari ari ikibazo ku bidukikije ndetse n'ubuzima bw'abantu muri rusange ubwo razadufasha gushakisha igisubizo. Niyumva bisa amafaranga ndakurahe nyamara azaturya sine. ngo azagira ate ngo iki pastori rwose gusa kurya sine ntabwo uzi icyo bivuze. Azaducicikana yewe ndabizi. kugira se utumvisha icyo ndashaka kukubwira amakuru. Niba murebwe reshaka kugarura amatiku ye nge nta mwanya mfite kuyumva pe. Uyu mugore ejo bundi yatubujije kugira icyo dukora kubera amatiku none arongeye. Aha uw'abandi mwumve nkome. Sori yego ye rwose icyo ashaka ni ukuvugira hano ukuri kugira ngo izina ryawe riveho umugayo. Kagira inkuru rero ukuri kwarigaragaje se murebwaye wamenye wakorogeye. Ntawe ndogeye makuru. Uburangare bwanjye n'umugabo wanjye nibwo inka yacu yazize. Bwa wundi mwavugaga ko bayiroze itararozwe murebwaye. Yego yewe nababwire neza uko byagenze ariko bivuga utabica ku ruhande murebwaye. Mw'abantu mwe ndabinginze ikintu cyitwa ishashi gicike mu rugo rwanyu kuko inyamamare yacu yazize amashashi. None se murebwaye mwagaburiye inka yanyu amashashi mwumva ko atazayica koko. Natwe ntituzi igihe yaririye makuru ariko kuko irira mu kiraro buriya yaririye mu rugo rwacu kandi nitwe tuyahazana. Iyo nka yararenganye ni ukuri. Ubwo rero kuko yarwaye nyuma y'uko imera y'ikiraro ikonera abaturanyi nuko tuba turajijwe nyine turabikoma ngo ni mwebwe mwaturogeye kandi murengana. Ariko ye uretse nanjye na mama na nyogokuru nta wigize amenya ubwo bubura gasani bw'uburozi. Ubu se umuryango wo kwa Tadere n'utawuzi koko sori ko ari nayo mpamvu byari byambabaje. Bandeka ngusabye imbabazi sori namwe bagenzi banjye ndazibasabye. Ni ukuri sinzongera guhubuka ngo mvuge ibyo mbonye. Nibyo umutima ubabaye ushobora gutuma umuntu avuga ibyo atatekereje ariko rwose mujye mwirinda guhubuka. Ndabizi ko sori nayo ababaye. Atababarase. Naramusebeje pe. Ndamwinginze imbere yanyu mwese ngo mumbabarire twongere tubane neza. Dukorane neza nkuko dusanzwe dukorana dushyize hamwe. None se kusaba sori na wenyine imbabazi nkaho ari we wakosereje wenyine murebwaye. Niwe nasebeje muri koperative ariko wibuke ko wasebeje umuryango wose murebwaye. Umugabo we abana be abavandimwe be buriya se na Tadeo ni wamusebeje. Yego kubigize birebire makuru. Murebwe rese imbabazi akomeje gutakamba asaba arazihabwa naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze abo mu runana nibo rero basozera ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kane. Reka shimire n'abamfashije kugira ngo mushobore kugikurikira. Jack Niyitegeka niwe yafashije kugitegura. Philip Bor yari mu buhinga bw'ivyuma nanje nakibashikirije na Florentine Kwizera. Tubakengurukire mwese abahisemwo BBC gahuza miryango mukomeze kugira ibihe byiza.